Oras, Salom. Malihatnya matarok di tuhata boy tapajuk pangamang dot tamunay nang hahangi benaribo di channel taut channel langsus durus nanapakyot tasonari manakasi babagat so prabido tuata taringot tu epistel nanang jaha honon na di minggu tanggal 10 Februari tahun 2024 natagwari minggu info kapit Juhun nama au jala alusaku maibana. Posdor aku lam boy hitam masih tugianan lama subscribe, lama bal nalo modor rata lama like manang lama melu lot cengna laos mabagi honak video tahun anggiat nian boy godak dapotan dongata di pasu-pasu na setu hatta markiti na bigi hatorangan itu pun anak si bayanota. Lau memulai panak kasiota di trupukon tadalo ma pandonganion di tuhata. Asini rohan itu hatta Yesus Kristus dot holong setia ni Jehovah amai dot persauran itu di purbadia ma mandongani doh ma masu-masu hita saluna. Amin. Berita nauli dan next kasata di totuhod dosian Markus 10 ayat 41 ayat 52. Ima taringot tu na di pamalub Tuhan Yesus si Bartimeus nama pitung siya mulai tubuh jala laos dihutus si Bartimeus nama pitungido dokteri mardida matana Tuhan Yesus Kristus. Tadahama trupuki semulai 46 ayat 52. Dungi di bongoti nasida ma huta Jericho. Jadi di narua ribana sia Jericho rap posisianna dot halak na torop. Adong mahudul disi di pinggol ni daleni sahalak si panehenehe nama pitung. Si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi duk dibegi ibana Yesus nasian Nasareti do HP dipuka ma majuju. Oh Yesus anak ni si Daud asi roham di au mida au. Lado mamitsang ibana asasip nian. Alailam diguguro majuhon. Ali anak ni si Daud asi maroham diau. Jadi sulum ma Yesus didok ma juhamu ma ibana jadi di juma nama pitungi didok ma mado ibana pos maroham hehe maho dijodoh jadi hatok ma ibana hehe lau ma dapot Yesus lau standing doang bulus na dipakulingi Yesus may bana. Aha dibangi doroham si bayanok kutuho. Jala didok na mapitungi mati bana tu Yesus. Guru nami naing mernida maniam mataku. Dungi didok Yesus matu na mapitungi. Lama ho dipangodu hapor Xiaomi doho. Jala mamitro mernida mamatana. Laos di hutuni ma Yesus di sidalanan nai. Itu saat na hamuna nai naologan mertua ma akan no bigi na peop na mangatusi na mangauhum makangguduhon huhu mangulaw katan debata. Amen. Di almanak tay di do saya ada tema dot evangelium ima di patuduhon debatado dalat tueu sasitonga molo epistolota pehut-ihut di patuduhon Yesus Kristus to dalan hanguduan tu nama pitungi tu na juju tu ibana apa adong manak piga na boy si parsiajarata si gonota si trupukon hamua amang do tamunay nang. Perjulu
nahipas do na martihas sama-sama doi paimaho Tuhan Yesus asa bui pangidonna si Tuhan Yesus alai tabereng ma toktong do ukototan perjuangan ne na difabel na martihas paimaho Tuhan Yesus asa harui pajupang nan ambinotek na buhay alay nangaka na lengkap sudi dangok tias na matay denggad dotong paima Tuhan Yesus mangido si padiunda langsung tu Tuhan Yesus jala laos mangihut Tuhan Yesus songon kasih sian di Tuhan Yesus na rap masuk tu Jeriko mai alai di bawah tu kita dipinggol ni dalan lau masuk tu Jeriko hudul do saya dan nama pitung bahkan di dok nama pitung tu si Bartimeus guarda bar anaknya anak lapatanna anak kata siri di bapakna Timeus los di dok do trupukino ni si Bartimeus oma hudul dipinggol di daleni mapi itu panonggorna alai dang mapitung rohana do aporsionna duk sai di bigi-bigi taringot tu Tuhan Yesus dipinggol ni daleni asing ni namang ido-ido manehe-nehe tonggo tarpai merohana ai di botoy mana dak siap panehe-nehe ni siap pangido-ido ni ngodu na tardumubi tuk si Tuhan Yesus Kristus do alani tuk sabab rohana huldul di pinggir daleni di pinggol ni daleni paimaho Tuhan Yesus dia karu lewat dina lewat Tuhan Yesus tabereng ma nomor 2 jauh-jauh mai bana duk takas di boto na lewati Yesus Kristus jauh-jauh mai mana o Yesus anak ni si Daud asima roham mida au jadi kolan kuar Yesus di tandai mana di bote mana do si jolmai anak ni si Daud di mana Yesus sih jalai isu ibada ro bangat tu si aro lapatan ne pangguarion anak ni si Daud tu Yesus totu ibalik ni pajowo ni guari adonggo lapatan na hodo rajakku siapa paran ni si Daud jala mulu raja hodo mesiatsu nanimiyahan ni debata mabuan harajaon ima harajaon badua gijang jala tanda-tanda ipemeli kesibulis ipemeli makasahit diberitahu berita dauli ima na buit dapot kasigati di gor ni anak ni si Daud Yesus totu sajo Yesua nunga di boto si Bartimeus si anak kacerita ni amonga do si anak kajolma Yesua lapatanna Jehovah paduahon dala si padua pada daun na songonido patakas rohana do patugu rohana majujau tu Yesus ai pasti boleh bigi Yesus ikon duluan dari pengiduan na alai dung di bote mana lewat Tuhan Yesus sama na patuluhon jauh-jauh do takas na dipangido si Bartimeus ima asini roha asi roham mida au nena di parulah-ulakon asima roham diau nena
Ai di boto tolak ni Jesus do mangadeon asini roha tu ibana. Asini roha lao padeng gattung nguluna. Gurang mangorai alai tonggo ide dati maju. Dia mendapat tuduhon. Takas datanda Tuhan Yesus, gurang ko mangorai hita. Mangido tu Tuhan dos do jung gurang pangabai portion. Alai kodo songo si Bartimeus tus. Daktar sopol li zolma pamangata aporseota jauh-jauh tu Yesus mangido pangurupion. Mangido hadeganon dingun. Ido natarida tatiru si Bartimeus on. Ai lamma mitang ibana asasip nian tongdo labdi gugu majuhon. Orang ngong terpitor melop hita holan diordap. Noenggo godang go karistir de songoni. Holan diordap itor ngongok kita daong. Budak-budak maduk salpu periode pilpres untuk pemerintahan baru di Indonesia tahun 2021-2024. Dak saya orang memang gugai gereja akka ihuria lao marjamita. Ate lao marberita nauli, lao marminggu. Jalaka Kristen pe ko boy ma dengan orang berbeda di gereja. Lao mangabeti kita maju Yesus. Nah, yang gua kapangabeti usia luar diri, dosia bagai sendiri di sendiri. Jadi, bolu tu ngapai pangabeti de soni, lab diabat kita ikon lam menggugur kita. Ate, bolu ate Indonesia mado semakin dibabat, semakin merambat tina. Soni do semangat nomor kurion, mengutut Tuhan Yesus. Jalan data bangido memang ini terutama. Naftar lumowi. Asini roha. Dua saya ipe holan asini roha. Si pangasa hono toni. Itu tende hono tong. Mulu asirohan itu Tuhan. Nangahapin data bangido leonon dado. Dan gawe di paso butuhan Yesus dolmana jauh-jauh. Mari suang pajuna di dokter sesiana so ibana dok kamu mati ibana jauh kamu dina. Jadi kita jauh-jauh tu Yesus disuruh Tuhan Yesus do sesiana majauh kita. Jadi jauh-jauh kita tiba ke sedoroi disuruh Tuhan Yesus do maju hita saroh hita. Unang gawe bodo bijau. Unang gawe lalap di berkerijuan. Unang gawe lalap di perdangolan. Unang lalap di dia. Di haragu-raguan. Nasang siroha adak tolak memang leonan non nangong leonan di Tuhan Yesus sampai marua aru-aru baju idak tangyonon ni unang gawe songoning. Ya kasisian ikut sigop maju ya kadolma. Tapi gimana sudah bigi jauh-jauh ni jauh-jauh ni akarwasi di jauh na ikut jauh tama akarwasi asaro tu Tuhan Yesus. Tu lebung itu Tuhan Yesus. Jalan tahap perseai pergaulan terhadap Tuhan Yesus. Ganuk minggu di bagas joroi di pertanyangata. Jadi kodolo mahita di jauh. Napa patut duk jauh-jauh si Bartimeus disuruh sisi Yesus sisiana asa di jauh si Bartimeus donok tu Yesus di udah si Bartimeus di ate jala di suku Tuhan Yesus si Bartimeus na boleh onok tu hoina di paposak kasih siadido memang rohan si Bartimeus pos marham maho di jauh dohon mulu di jauh Tuhan Yesus guartai imana marga nah angong mahite akka silion do di tuhatta yung nangong na magati guarate di jauh Tuhan Yesus do guartai sare-sare nakola di tikyari paru humani
don wangon. Jadi nong na pawu guarra. Ay mulai utanami dokon ngai gatti gorbe mulina siap biag gabi jagel me. Mulai para kamano gatti guar. Isesa guar terdiri berarti ise sama guarra se buku hanguluani. Gabe guar na mago ba guarra. Na so iwoto ibenu gijang do ibenu tongaon. Susah. Jadi kota kasus ciputa guarta. Italak bata kope unang gabi na so guarte ju halak ah. Ay wa mulu guarter di te ju halak korahita. Aman ya haru ju tidak na ya ha, kopus ya ha. Apa so guarter didi botu tuan Yesus nanya ti. Mana kolan ha hormaton di hazol mau do tapaki. Alani unang lupa kita pawotohong guarta tu Jehovah di bagasan Yesus Kristus. Do ton di perbadiya yate. Jadi jodoh kita dah. Terhapugan lagi tapalimaon. Hapugan do si Bartimeus. Hapugan. Mabuk kibana mangadu Tuhan Yesus. Mabuk tak tenggen. Mabuk hapugan ni wana mangudoi jauh-jauh Tuhan Yesus. Jala. Oban tapalimaon no tong. Duk disuku Tuhan Yesus ana perlu na. Ini boto si Bartimeus do mendok. Ano perlu inguduna. Mernida mau niat Tuhan dinna. Ala posrohana mulunung mernida panongkorna ibereng mana badalen di Tuhani dakolan bereng hapor seon. Dohodo bereng merhiti mata. Sonjo ini bahasa Indonesia mata kepala sendiri mamereng. Memang harga hidup mulu mamereng ati. Mernida. Alai mulu tapak do panonggor tahun benarga anggo so tapak do bau buhi desi. Jadi kepaket tado tikos mata tai mulu nung mernida. Ido di halomo si Bartimeus benai pangidibana naing mernida ni mataku. Ate. Naing mernida manian mataku na si Bartimeus. Ngamar nida matanya persiauna ikut do mata perdagingun na mernida. Asa sadalan nani ida do nani aporsian. Idot tong. Jadi memang idok guru nami ni na si Bartimeus do. Lapatanna radi do si Bartimeus merguru tu Tuhan Yesus doh mangului poda ni Yesus. Idot tong. Diului Tuhan Yesus di pangiduan nai. Jadi dua pangiduan asini roha tindak lanjut nama mernida panongkoru. Kita ta pangidu asini roha padua hose sama dosa ta ibat Tuhan Yesus. Ta pangidu asini roha Tuhan Yesus dilihat Tuhan Yesus madalan ningulu kita. Itu tong. Jalan nang magubo tabain. Didok madesi hapor Xiaomi do panguluko. Hapor Xiaomi do pamalupoko nene si Lukas. Berarti marguna hidup hapor Xiaomi. Ate. Harum marubat tu dokter pe perlu do porsea malup sai ni be asan tudus. Mulai operasi be mulai lu nube ni be. Anggo so porsea do lemar sai ni be. Nak soni do mangidu tutuan ju sangko soporsia do ibe nak tohoi boleh turningon do badak jadi dah alai mo loko ima tutu amen Tuhan jadi bahasa jadi ma nani do mi tuewin na pasti do jadi ima guguni ha persiauni ata boto lapatan ya persiaun sen hibir sede ate jala uraknya persiapan memang haporsiado memang karcista mana tu dia kita lau aku lembang hidup siap Tuhan Yesus haporsiado karcista belum naik masuk tu surgui hidup benda saya tidak kon tidak kok haporsiata ganuk minggu ganuk merminggu hita tadok kon au porsia ide batata
ama anak dokter di perbadiai. Itu toh. Alana memang ko mangudu persiaw ni. Nangong lapatan niya persiaw nasa gaja na mati wilgana. Alay ha persiaw ni pin nasa betu ni siaru buang ko ng mangudu do. Tuburi magurang jala kabihaw na wulun. Buhay na kapidong ina marasar di si marsonggopan. Gaya buhay ngulut ta gaya persingkat tungan ni halak. Ima tabuna molo marperbuih ha persiaw ni. Songo si Bartimeus dung mernida matana. Kami bui may iba na mangyutot Tuhan Yesus. Isi dalanan di Tuhan Yesus. Jadi tabad banyak kesisian dan nunggu ngime. 12, 70, tabang se 100 sisian di Tuhan Yesus. Akan nama ada Tuhan Yesus setia manghutut Tuhan Yesus di sidalanan ni Tuhan Yesus di sidalanan ni nguluna. Itu toh. Jadi tolap taro na yang manghutut Tuhan Yesus di sidalanan ni ngulun Tuhan Yesus. Patu dua bugas ni Pak Mi Tuhan mulin nahita tatolap taro manghutut bugas ni Pak Daing. Tu ikon persyarat tado tolak mangihu bugas ni Tuhan Yesus Kristus. Mulutung bugas si persitao no pe marhatsit. Ihatsit jol mai porsu jol mahita lain Tuhan Yesus bai memang kota do tada. Urak pe langon alani na mangihu Tuhan Yesus. Una itu baru mutu-muti songkal Israel. Na di parorsi kanidao. Sutung budi tortado kete hutut Tuhan Yesus. Gawe turapar do gawe pugus sungguh marsai berbua. Ngacut Tuhan melitur nehita do. Na susol baru hitesi. Ima porseon nama gupu. Alai mulu barra porseon nama ngulu lo pengudu kita da kolam mata tawi mamering. Dalan na pinaturu di Tuhan Yesus berjuang ko ita we mardalan di si. Dung mamerek si Bartimeus di boto ibana ma dalan na pinaturu Tuhan Yesus. Ay dok Tuhan Yesus audo dalan ni hasitongan dok hanguluan. Marsiadar si Bartimeus mangihuto bukas ni Yesus. Laos dihanguluan di si hasitongan. Dot hanguluan na si Tuhan Yesus Kristus. Hima tabuna mulu manada dalan nito hatai. Hita saluhna nunga di patudot Tuhan Yesus be dalan ni nguluta. Mulutung anggo pena martias nguluta. Dagikta no engon dagay magupu itesi. Mulutuk pa memang dangi sabung Tuhan Yesus mulo patta masuat dangi sabung Tuhan Yesus. Unak putus asa hita. Mulonggo pena mapitung dagay be mamering matana no engon unak putus asa. Alai di patudot Tuhan Yesus do dalat tuak kana songoni. Dalas si dalanan nama balas roana. Tuhat ma mamasu-masu hita na hipas dohot na huraknya. Na difabel na hurang lengkap aka bagian di pamatanga. Sudah mah itu tarpasu-pasu. Di jodoh guarta. Dela tajalo ma pasu-pasu do bagian ninguluta pinasaan ni Tuhan Yesus di kita. Amin. Ali Tuhan Jehovah Dewata di bagasan Yesus Kristus. Mau lihat ma nunga di tugu-tugu hami menada dalammu. Hipa-hipa soro hami. Mulutung okpe na difabel hami sehat ma pamatang nami. Sehat nak perrohon nami. Asa sudi upaki hami lau mangiutuk ko mangului hatam. Tuhan mau lihat ma nunga merdelen pilpres pemilu di negara namion dangau kaguturun nak pesayong manak piga-piga punguan nas enang mangguturi alai di pada hodo Tuhan haguturut sa negara nami. Nang dinapaimahon hasil ni pilpres dot pemilu kami padao mahaguturut sa negara nami. Alai tung lampasada mga bangso nami Tuhan nak pemerregap kami di parugamaon, di aborseaon, di perbangson, di kesukuan, di etnis, di budaya marak pereda tompe. Asa buhay bersada membangun negara nami
asa tumbuh hami maju senak kanegaraan asing. Jala aka rakyat na pugus itu hantar tolong madua sekka pugusonna. Asima roham pasikup tangyang ngami ulu hai mariti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.